Hello my beautiful people, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano ahantu muri hose hagiye hatandukanye, nizere ko ari fresh. Nongeye kubaha ikaze kuri Byinjiro Football TV. Ahangaha n'ahandi musanga ibiganiro bitandukanye bya siporo, twibanda muri updates ziba zitandukanye hirya no hino ku mugabane w'Uburayi. Murabizi ko ku mugabane w'Uburayi ubu ngubu shampiyona ntabwo ziratangira, harabura ibyumweru bitatu gusa kugira ngo amashampiyona afungure. Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue A, amarushanwa yose yo ku mugabane w'Uburayi azaba afungura nyuma y'ibyumweru bitatu. Ubu ngubu rero currently amakipe ahugiye mu bintu bitatu. Ikipe itari ku isoko iri gushaka abakinnyi, irimo irabagurisha. Ikipe itari kugurisha irimo iriyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakina imikino ya gicuti, bagira gute na gute kugira ngo nyine muri ibyumweru bitatu bitangiye abakinnyi bavuye mu biruhuko, barariye amapiza, barariye amaburger, baragira ngo nyine bagaruke muri mood ya sport, kuko uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira uzaba ari umwaka udasanzwe. Uzaba ari umwaka urimo Champions League, uzaba ari umwaka urimo Premier League nkuko nari mbabwiye, uzaba ari umwaka urimo ibikombe byo mu bihugu hagati, uzaba ari umwaka uri very exciting. Uyu mwaka noneho igitangaje nurangira igikombe cy'isi kizate gitangira. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwaka abakinnyi bose bazaza bavuga ati tugomba kwigaragaza kugira ngo amakipe yacu y'ibihugu azaduhamagare dukine igikombe cy'isi. Kugira ngo rero ubone iyo place, kugira ngo umukinnyi yitware nabi biragoye cyane, kuko abavuga ati ninakina neza ikipe yanjye y'igihugu ntabwo izamamagara. So ntabwo ari cyo kinzanye rero uyu munsi njanga nkuko mwabibonye kuri title, kugira ngo to breaking it down, kugira ngo twinjire mu ikipe ya Chelsea Football Club, twibaza ikibazo abantu bose bibajije, bashobewe, bavuze bati ese koko ikipe ya Chelsea iri tayari gutwara ibikombe? Ikipe ya Chelsea cyaba ari cyo gihe ngo dutangire kuyibazaho? Ikipe ya Chelsea Football Club ya Enzo Maresca twatutse, twasuzuguye, twataye mu bishingwe, yagiye igwirirana inshuro nyinshi tuyireba tuyiseka. Iyi kipe nyuma yo gukubita Paris Saint-Germain kuri finale, tutayiha amahirwe, ikayisebya, ikayitsinda ibitego bitatu mu gice cya mbere, ibintu bitigeze bibaho mu mwaka wa 2025. nta kipe igeze itsinda ibitego biri hejuru ya bibiri mu gice cya mbere ikipe ya Paris Saint-Germain, ngo bigende gutyo inarangize inatsindwe match Paris Saint-Germain itanakoze mu bya bindi bita ngo turi gusangira ariko we ntabwo ukoramo. Ese turabyita gusangira? Ikipe ya Chelsea Enzo Maresca yaraje ayihindura icyo bita destroying machine. Destroying machine nimbivuga gutyo ushobora kugira ngo ni abagabo bakuze b'imyaka 28, 30, abakinnyi bari muri prime yabo, n'abakinnyi bato cyane bakirimo bari develop. Iyi kipe rero byagenze gute kugira ngo abantu baze bayitinye? Ese no kubera iki abantu bari gutinya ikipe ya Chelsea? Ese koko uko kuyitinya bifite ishingiro, cyangwa ni kwa kundi ikipe igira amahirwe yaza yatsinda ikipe ikomeye abantu bagatangira kuvuga ngo yatsinze Paris Saint-Germain, mukayitegaho ibintu bikomeye nyamara ikipe itaragera ku rwego yakagombye igeraho? So nibyo tugiye kwinjiramo hano, ndagira ngo mbisabire mutakuraho, tubane from minute 1 to the last one. Turaza kugira ibihe byiza cyane ndabibijeje. Ikindi niba utarakora subscribe, this is your time ngo kandeho. Niba utarakanda like nawe nyarutsa ubundi twigende. Ndahera ku buyobozi bw'ikipe. Ubuyobozi bw'ikipe, iyi kipe yaragurishijwe, ntago ndi bujye muri details kuko ama video abanza twagiye tubigarukaho ko ni ikipe yagurishijwe n'iki rwose wagenda ukirebera. Turahera kuri building. Ikipe yatangiye na projet cyashya muri 2022. Nta myaka itanu irashira, ni imyaka 3 gusa. Projet cyashya, iyo mvuga projet cyashya ni kwa kundi ufata abakinnyi bose usanze mu ikipe ukayitugurisha, ukabarya minote. Hari abutangiye ubuntu, wowe purpose yawe, intego yawe ari ugufata abo bakinnyi bose ukabajyana hanze y'ikibuga, keretse abakinnyi babiri bonyine, uwo bita Reece James n'uwo bita Ben Chilwell, nibo bakiri muri iyi kipe mu bakinnyi batwaye Champions League ya 2021. Ubwo Roman Abramovich yavaga mu ikipe, abaherwe bashyashya baje mu ikipe, abantu bavuga ko bari n'inshuti n'ubundi na Roman Abramovich, ariko sinshaka kubigarukaho.
baraje barakubura, bahera ku bakozi bo mu gikoni, bahera ku baganga, bahera ku bita Marina, yari nko bita sport ntago yari sporting director, yari recruitment manager, ashinzwe ikipe yose, ari we head. Barakubura, ba Peter Check bari bashinzwe ibya dressing room, barakubura ikipe yose y'abatoza bose, barakubura bazana abashyashya. Muri abo bantu bashyashya bazanyemo rero, bazanyemo abatoza bagiye batandukanye. Ikipe urumva niba iri kwiyubaka, ntabwo iyo kipe yaza ngo ihite kompeta. Icyambere cyo uri kugura abakinnyi bashyashya, turabigarukaho, baba bataramenyanya, baba bataraniyumvanamo nk'ikipe, buri wese abakina ibyo nyine azi kugira ngo arebe ko yahembwa. Ariko nakiya papas ntabwo abwira iyo kipe ngo batumye igikombe. So abakinnyi rero nk'abo batumye igikombe, uri kubabwira ati turi kwiyubaka, barakina uko babibonye. Niyo mpamvu ikipe ya Chelsea aba baherwe bakihagera barangije ku mwanya wa 12, bitabaye ibyo barangiza ku mwanya wa 6. Urumva ikipe tuzi nka Chelsea itwara ibikombe under Roman Abramovich buri mwaka, iza ivuga ati tuje guhanganira Premier League, tuje guhanganira Champions League, tuje gutwara FA Cup, tuje gutwara Carabao Cup. Iyo kipe yari yibagiranye ku buryo abantu batangiye no kuvuga ngo ikipe ya Chelsea izajya muri relegation zone. Ikipe ya Chelsea baragiye bayifungira amazi n'umuriro, ikipe iragenda ibura neza ahantu itoborera. Yaje kuba ikipe itinyitse kugeza kuri uyu munsi, abantu bavuga ati iyi sezi igiye gutangira, mwitondere ikipe ya Chelsea. Byagenze gute? Abarwi baragiye baravuga ati twe nitugenda tugura abakinnyi nk'uko andi makipe agura, ntabwo ibintu tuzabishobora, tuzisanga twaspendinze amafaranga menshi. Ikindi kandi bizadutwara igihe kinini, kuko umukinnyi azageza imyaka 2 nibidakunda tumugurishe. Uwo tutagurishije abarashaje birarangiye, kuko umukinnyi ntabwo yageza ku myaka 30 ukimwe expecting aho guperforminga neza. 31 umukinnyi batangiye kugabanya volume. Ikipe ya Chelsea yavuze ati twe tugiye gukora projet y'imyaka 10, ariko turabanza imyaka 5. Iyo myaka 5 tugiye gukora ikintu kidasanzwe, tugiye gukora ikintu bita rebuilding. Duhere hasi mu mizi, duhere ku bakinnyi bakiri batoya bafite imyaka guhera ku myaka 18 kuzamara kugeza ku myaka 22. Urengeje imyaka 22 ntabwo tumwitaho. Abantu bakabireba bakavuga ati ariko iyi projet y'ikipe, aba bakinnyi b'imyaka baragiye bakugura Cole Palmer muri Manchester City. Umukinnyi Manchester City rwose yishimiye kure avuga ati nagende. Yari umwana muto, abantu bose bavuga ati potential, byanze bikunze mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere azaba ari muri ba bakinnyi nyine bo ku rwego rwo hejuru. Tekeza ko Cole Palmer atashoboraga no kubona umwanya ubanzamo hari Phil Foden, atashoboraga kubona umwanya ubanzamo hari ba Kevin De Bruyne, ku mwanya wari wose yakinaho hariya Erling Haaland we nandwana kwirirwa umuvugaho. So Cole Palmer yaravugaga ati ikipe kugira nzayitoboreremo bizagorana, ikanigire muri Chelsea. Uwo si uwa mbere. Uwa kabiri Pedro Neto, umwana muto ufite imyaka 23, ikipe ya Chelsea yamuzanye akiri mu myaka 22. Baragenda bakuzanira, ubwo nahereye muri attaque, abakinnyi ikipe yagiye iheraho, bagenda bakuzanira uwo bita Noni Madueke, baragenda bakuzanira uwo bita Enzo Fernandez, baragenda bakuzanira uwo bita Moses Caicedo. Bakagenda bareba muri buri ikipe zifite abana bakiri batoya, ariko ntabwo barebaga ku myaka gusa, baragendaga bakareba umwana ufite tara, umwana uri very scary, wa mupeti ureba ukavuga ati uyu mupeti ko asanzwe akina mu ikipe irimo abagabo, tukaba tubona wagira ngo nawe ni umugabo bite. Nk'uwo Enzo Fernandez nawe mbabwiye bamuteye imboni mu gikombe cy'isi Argentina yatwaye, mwese murabyibuka 2020. Ntabwo ari 2020, ejo bundi 2022. Argentina itwara igikombe nimba nibeshya, ariko icyo gihe Enzo Fernandez niwe watwaye golden igikombe bahereza umukinnyi witwaye neza, ariko junior ukiri mutoya, umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi mu bakinnyi bakiri batoya. Urumva rero ngo yarahuje neza n'ibyifuzo by'abayirwe ba Chelsea. Aracyari mutoya kandi none niwe uyoboye mu gikombe cy'isi. Umugore turamushaka. Nibatinye kugenda bakarekura inote zingana na miliyoni 100 zose na 25 z'amayero, baragenda bazikubita ikipe ya Benfica, barebwa ati duhereze uwo mupeti. Baragenda muri Brighton
Brighton yari yamaze kumvikana na Liverpool yavuze ati twebwe rwose Moses Caicedo n'umukinnyi wacu, abantu bose abafana ba Liverpool bose bari tayari. Chelsea irangije aragenda ibwira Moses Caicedo ati dore bamubwira project uko imeze, baravuga ati twe turashaka abapeti muri ku rwego rumwe, turashaka abapeti, turashaka kubaka ikipe duhereye mu mizi, turabaha igihe, turabakubita kontara y'imyaka 7, 6, 8. Tekereza nta mukinnyi n'umwe wigeze wabwiye iyo kontara y'imyaka 8 ni Chelsea yabizanye, kubera ko niba usinyisha umwana w'imyaka 20 se nutamuha kontara y'imyaka 8 se uramuhinga, uramuha 5 se uzamugurisha ageze muri prime yiwe. Umukinnyi wundi agera muri prime handa bafite imyaka 25, 26, 27. Numva umukinnyi muri iyo myaka ujye umenya ko aho ngaho kabisa aba ari kuri ya level ye, maximum level. Ariko bita Moses Caicedo yari afite imyaka 19 bro, yibere muri Brighton, ariko akaba ari gukompeta n'amakipe afite abagabo n'abagabo. Chelsea irabirebera avuga ati uyu nawe nagaducika, nuko ngo ikipe yagiye yiyubaka igenda izana elema zigiye zitandukanye, abantu bakabiseka by the way, kuko ikipe ya Chelsea yarazaga mu kibuga igakubitwa 4-0, igakubitwa n'agakipe nka Ipswich Town, igakubitwa n'agakipe nka Southampton, kakaza kakayinyagira. Brentford yo rwose yari yaratubijije icyuya ihora idukubita iki, kubera iki bazanaga gatuza pressing, bakaza kabisa bari abapeti bakavuga ati noneho turapfuye umunsi ntago tururokoka. Ariko abapeti baba bafite baro ku kirenge kwikuraho bikagorana cyane, ariko hakabura icyo bita tactics, hakabura icyo bita link up, hakabura icyo bita management, kugira ngo abo bapeti bagende bahuze nk'ikipe, izo mpano cyangwa iyo tara bafite bayihuze as a team. Nicyo kibazo cyo nyine cyabaye. Baza no bita Mauricio Pochettino biramunanira, baramwirukana. Abahirwe b'ikipe ya Chelsea nubwo baspendingaga amafaranga babaga bari ruthless, bavuga ati turazana umutoza nashaka muri cyumweru, nitubona atagendera mu murongo wacu w'ibyo dushaka. Barabanje bazana no bita Graham Potter, bamuhereza season yose. Graham Potter aragenda ikipe yenda kwita muri relegation zone. Kubera iki? Yazanye bya friendship, azana ibintu byo kubwira abakinnyi ati mugere mu kibuga mwe enjoy, go and enjoy football. There is no clear plan, just go and enjoy football. Urabwira abapeti nk'abo ngabo, nubabwira ko bari mu defend as a team, nubabwira ko bari bwatake as a team. Ako yabaye ibyo yarafite, kuko ibyo yabahaye nibyo yarakuye muri Brighton. Brighton ntago ari ikipe wakuramo umutozo uvuga ati uyu mutoza aje gukompeta, aje gutwara ibikombe. Si bimunaniye bazana Mauricio Pochettino. Bavuga ati Mauricio Pochettino twamubonye muri Paris Saint-Germain azamura abakinnyi bagiye batandukanye, wasanga naba ngaba yabazamura. Mauricio Pochettino aragerageza, mutoza w'umunyargentine aragerageza akora uko ashoboye n'abo bapeti, ariko ikipe iramunanira. Kubera iki kipe yamunaniye? Consistency nicyo cyabaye ikibazo. Mauricio Pochettino yashoboraga kuza agakubita Tottenham ibitego 3 ku busa, kuri match ikurikiyeho akananirwa no gukubita Everton ikamukubita 2-0. Biza kuba ikibazo gikomeye cyane rero. Sasa ikipe iratangira declining, igera ku mwanya wa 6, bagira gucya baramwirukana. Yaratangiye kuvuga ati none mwebwe mufata abana mubagurire abakinnyi bafite bari bakuru, mubazanira abakinnyi bakuru, muvanga nyine kugira ngo bagire experience. Abaherwe barabyanga bavuga ati twe turashaka abapeti. Kumbi abaherwe bo bari bafite gahunda yo kuvuga ati aba bapeti bashaka bakubitwa, ariko igihe kizagera bitewe n'Imana twababonyemo, igihe kizagera iyi kipe ikure. Abantu bari baravuze ati bizatwara imyaka 10, nibyanga ikipe izajya muri relegation zone isubire mu cyiciro cya kabiri. Kipe ya Chelsea iragenda kuzanira bita Enzo Maresca. Enzo Maresca rero uyu nguyu yakoze iziye magic kugira ngo abantu bapeti ba gelling together batere ubwo mu makipe yose bahuye nayo. Uyu mutoza yazanye icyo bita plan. Yarebye avuga ati mfite tara z'abana, ngiye gukora uko nshoboye mbahereze system ituma bagumana baro. Mbere na mbere ngiye kububakira system izatuma possession bajya on top, ikipe yose bakina nayo cyako ukuntu bano bapeti nta muntu uzabakuraho baro. Nicyo kintu yabanje gutoza ikipe ya Chelsea kuva ku munota wa mbere muri pre-season ya 2023.
2024 ni sezo nyine zikurikirana yaragiye atuza ikipe abapeti abereka uburyo bagomba kudefanda, bagomba gukora icyo bita transition, gukura umupira muri defense, kubaka baro uhereye ku muzamu. Niyo mpamvu abafana b'ikipe ya Chelsea batangiye bakavuga ati kubera icyo uretse Petrovic agende, kuko Petrovic niwe wari umuzamu wa mbere yuko Enzo Maresca aza. Ariko aravuga ati nagende tumutize muri Strasbourg, genda shaka Robert Sanchez, ni umuzamu wa kabiri ariko ndamushaka. Kubera iki? Robert Sanchez ni wa muzamu uzakora amakosa ariko ku kirenge ni mwiza cyane, ntabwo wamucika. Uretse ikosa ryonyine rimwe gusa ryamuranze, nuko yakoraga amakosa kwa kundi bahera inyuma bubaka umupira bahereye inyuma, byatumaga bakora amakosa bakabambura umupira mu rubuga rwa gardien. Tekeza nawe umuzamu bamwambuye baro, ubundi iyo umukinnyi bamwambuye baro nta kibazo kuko muhita mushaka ukuntu muyihiga mukayisubiza, ariko umuzamu bamwambuye baro deja baba bamuri imbere bahita batsinda igitego. Nuko ikipe ya Chelsea yagiye kubitwa inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. So no umutozi icyo yashakaga kwari kugira ngo aba bana bashirike ubwoba, aba bana bagiye kuri level yo kuba bahera inyuma bubaka bakagera muri midfield bubaka, kandi uko ukinira inyuma mu izamu ryawe ni kutuma ya kipe yose iza nyine gushaka baro, kuko ntabwo bazahagarara bataza gushaka baro, bazaza kwishakira mu rubuga rwawe. Nibaza rero niho ikipe ya Chelsea yahise ibera mbi cyane, bakaza kwaka Robert Sanchez baro, bakaza kwaka baro mu rubuga rwa Chelsea, bakibagirwa bagasiga umwanya inyuma yabo cyangwa mu rubuga rwabo hagasigara hari vide, hagasigara nta muntu uhahagaze. Enzo Maresca aravuga ati ndabishe noneho ndabamaze, ngiye gukora icyo bita counter attack. Aya makipe yamenyereye ko nubaka amereye inyuma, none reka nkora icyo bita transition, ngiye nkora passe ebyiri eshatu mbe nageze imbere y'izamu ryabo batazi ukuntu nahageze. Yabikoze aterera. Mbere na mbere afite umusore bita Moses Caicedo, akagira umusore bita Enzo Fernandez, akagira umusore bita Cole Palmer. Abo ni babi cyane. Uko baro isirikira mu izamu rya Chelsea ikinwa n'abadefanseri, ikipe yose ikaza ije kurwana n'abadefanseri, yakoresheje icyo bita long ball, akajya afata baro kwa Levi Colwill na mupeti ni mutoya ariko afite mentality, ikindi afite baro skills ku kirenge. Enzo Maresca nagiye kinisha abadefanseri badafite skills ku kirenge, ikizabikwereka Axel Disasari yaramusoye mu ikipe, ikizabikwereka Trevoh Chalobah nimwe na rimwe aragenda rimwe akagaruka rimwe akagenda. We icyo shaka ni wa mudefanseri ufata baro agacenga, ufata baro ntagire pressure. Murabiza abadefanseri benshi ni bufu, ni gipira ndaguteye, gipira ndakugaruye, gipira ndaguteye, ariko ashaka none umudefanseri umeze nk'umwataka, umudefanseri umeze nk'umu midfield, umudefanseri uzi gukaruma baro. Nanga ikipe ya Chelsea yasibera mbi cyane. Uko muza kutwataka muri benshi, abadefanseri bacu nta kibazo bafite, bafatanyije n'umuzamu. Ikindi umutoza ari very flexible, ashobora gukinisha abadefanseri babiri inyuma, babiri ku mpande, noneho wa muzamu akamuzana akamugira nk'umudefanseri wa gatatu, noneho bakaba abadefanseri babiri n'umuzamu wa gatatu bari guhererekanya baro. Robert Sanchez nimba atagahereje Levi Colwill ku ruhande rw'ibumoso aragahereza Trevoh Chalobah, nimba atagahereje Trevoh Chalobah niba mwataka agasubiza nde gardien, Levi Colwill niba mwataka agasubiza umuzamu, noneho bo abandi baze bakurikiye umuzamu agapanure ku ruhande kwa Marc Cucurella ku ruhande rw'ibumoso, kuko itegeko mu ikipe ya Chelsea nuko Marc Cucurella mu gihe Chelsea ifite baro ahita aza mu hagati, ubundi akinaze left back kimwe na Malo Gusto right back. Ariko mu gihe Chelsea ifite baro urumva nta kintu cyo kudefanda bafite, barata bajya muri midfield. No ikipe ya Chelsea tigira aba midfield babiri basanzwe bahari, Moses Caicedo n'uwo bita Enzo Fernandez, ukongeraho n'aba defenseur bo ku mpande bavuye mu byo kudefanda bakabasanga muri midfield hagati mu kibuga, kugira ngo noneho tugire namba cyangwa abakinnyi benshi muri midfield bituma ikipe itabona uko itwambura baro.
kandi itegeko ni ugukina one touch. Turi benshi, turi bane muri midfield, mwebwe muri babiri. Ubundi akenshi amakipe usanga muri midfield afitemo abakinnyi babiri bakabya bakaba batatu. Niyo babaye bane, ikipe ya Chelsea itigira gute, itifata umudefanseri umwe ikamudropinga akahita asa nkaho agaruka inyuma y'undi, bikateba noneho 2-4-4 igashyira muri midfield abakinnyi bane, ikatakisha abakinnyi bane. Ubwo si turagera imbere kuri attack, kuko kuri attack niho byose bita bipfira, niho ikipe ya Chelsea itibera mbi cyane. Ubwo turacyari kubakira inyuma, turi kureshya, ababyita kureshya, mbonye ikinyarwanda cyiza, turi kureshya kugira ngo babakinnyi bose b'ikipe duhanganye baze mu rubuga rwacu, basiga umwanya inyuma. Uwo mwanya inyuma rero sasa niwo ugiye kubakoraho. Uwo mwanya inyuma niwo wakozeho Paris Saint-Germain, uwo mwanya inyuma niwo wakozeho Liverpool, uwo mwanya inyuma niwo wakozeho Arsenal, uwo mwanya inyuma niwo wakozeho ya makipe yitwa ko ari amakipe y'amajeya, akaza kirukanyira ku ikipe ya Chelsea, twebwe turata tukabambara tubakubita, ariko bakibagirwa ko bafite Maestro Moses Caicedo muri midfield ushobora kugukubita takere aha umunota wari wose, ahantu ari wose, ashaka kukwambura baro anytime. Nimba mwibuka prime Chelsea cyangwa Chelsea yo mu bihe byayo byiza, yabaga ifite Ngolo Kante utapfa kumunyura naho baro, cyangwa ifite Makelele, ifite abakinnyi nka ba Essien. Noneho ubu ngubu kuri uyu munota ikipe ya Chelsea ifite uwo bita Moses Caicedo engine, najya hagarara kwiruka buri kanya abayiruka, upfa kuba ukoze bareta gushyira hasi. Mwarabonye ibyo yakoreye Vitinha, mwarabonye ibyo yakoreye Neves, mwarabonye ibyo yakoreye ba muri finale mwese, mwarabonye ibyo yakoreye ba Doué. Nta mukinnyi muri midfield ujye umukozanya baro atagushyira hasi, kandi agagushyira hasi ngo akuvunye, agushyira hasi akwambuye na baro. So noneho mwumve, tubambuye baro muri midfield, ikipe yose yaje twirukaho ije kutwaka baro. Moses Caicedo na za mbaraga ze na ya speed ye na ya tekinike ye ahise yambura baro. Ikibazo kitagitangira rero, acyambura baro aba yegeranye na Enzo Fernandez gutya pete kidore begeranye. Ubwo ngubwo Moses Caicedo we aguye hasi, ntabwo yambuye baro ngo ahita yikomezanya. Icyo Enzo Fernandez ahita akora ni iki? Pass imbere. Niba ari umukinnyi mubi muri Premier League ku kintu kijyanye na pass, Enzo Fernandez ashobora kugukubita agapase kamyonzoye wowe ukinanirwa, bikakunanira gutsinda, ariko pase yayiguhaye. Nicyo kintu ikipe ya Chelsea yagiye izira. Izo pase zose Enzo Fernandez yatangaga yaziherezaga nde? Simumuzi Nicolas Jackson, kuko Chelsea nubwo yatsindwaga ntabwo yabaga itakere chance. Twakereyaga chance after chance, ariko no scoring, kugeza aho Cole Palmer turamugarukaho nyuma ari wabaga ari meilleur buteur, cyangwa ari umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri sezo yose kandi atari umwataka. Murumva ikibazo ahantu cyase kibera. Umutoza ari kubikora, ariko aracyafite intege nkeya bitewe nuko nyine ikipe iri kwiyubaka, ntabwo irageza ngo babakinnyi bose akeneye kugira ngo ikipe ibe mahwi, ntabwo ari ababona. Abakinnyi batangira kubikora neza, uwo bita yatangiranye n'uwo bita Wesley Fofana muri iyo role navugaga muri defense. Wesley Fofana na River Colwill babikora neza. Wesley Fofana avunitse, ikipe isubira inyuma kuko twatangiye kumenyera gukinira inyuma, dukubita counter attack, dukubita transition, ariko byagoranye. Kubera iki byagoranye? Ntabwo dufite abakinnyi bo kubikora, bavunitse. Reece James yavunitse. So nimba Reece James yavunitse, ninde mu defenseur uri buze kuinverting? Ni Malo Gusto ntago ari abyumva neza, kuko Malo Gusto we atangiye kubyumva neza mu mpera ya 2025, ariko tugitangira rwose Malo Gusto yari invertingaga, yajya gufasha muri midfield, wa mwanya we w'inyuma akawibagirwa, ikipe zose zikajya zitwinjira bagacunga. Malo Gusto yaje kwinjira muri midfield, bakahita batanga agapira mu umwanya we nta muntu uhari, ikipe rero ikabera dukubise. Ariko Marc Cucurella ku ruhande rw'ibumoso we yamenyaga igihe cyo kwimvatinga n'igihe cyo kudefanda. Nta kibazo ikipe ya Chelsea igeze igera kuri Marc Cucurella. So nukuvuga ngo gusubira inyuma ku ikipe ya Chelsea, kuko mbere ya Noheli cyangwa Christmas ikipe ya Chelsea ari ku mwanya wa kabiri ihanganye na Liverpool. Mwese murabyibuka Liverpool iturusha amanota 2,
biza kurangira ayo manota yose tuyabuze, dusubira inyuma tugeza ku mwanya wa 7. Byatewe n'iki? Malo Gusto ntabwo yarashoboye kwitaza ngo asimbure Reece James muri ako kazi. Ikindi, izo chance zose twakereyaga zapfaga ubusa, ugasanga dutsinze igitego kimwe cya Cole Palmer, badutsinze 2 cyangwa 3. Kubera iki? Inyuma batwambuye baro, kandi nimba batwambuye baro murumva turi mu rubuga rwacu, turashaka gukinira mu rubuga rwacu kugira dusiga umwanya tuza kwirukanyiramo. So niba twambura baro biroroshye ko bahita badukubita. Robert Sanchez sometime umuzamu wacu agakora amakosa aho gupasa umudefenseri na pressure n'iki akawohereza umwataka akatamukubita igitego. Mwese mwagiye mubibona ikipe iragenda isubira inyuma. So aho Reece James agarukiye, aho ikipe uko imyitozo Enzo Maresca akomeza ko ntabwo Enzo Maresca yigeze ahindura, ntabwo yavuze ati noneho turakubiswe reka mpindure dukine ordinary back 4-4-2. Yarakomeje akinibye bya bindi yashatse kubaka, ni nabyo byatumye bibyara uyu musaruro mwose muri kubona. Yarakomeje amenyereza ikipe gukina muri iyo condition yo kwinvitinga pressure, mureke batwataka ariko tugire occasion yo kubona inyuma. Bikaza kugorana rero ku makipe ataza kutwataka. Amakipe yaje kumuvumbura aravuga ati no niba Enzo Maresca ari kutureshya ngo tumwatake akahita dukubita counter attack, ubwo twageze muri attack. Iyo amakipe yazaga kutwataka, ku ruhande rumwe twaga dufite Noni Madueke cyangwa Pedro Neto, ku rundi ruhande dufite Jadon Sancho. Sometimes Jadon Sancho akicara tugakinisha Pedro Neto na Noni Madueke ku mpande, kuko abo bakinnyi impamvu bakukinnye uruhare rukomeye cyane, barihuta, they are very quick on the ball, kandi ashobora gucenga. Kandi itegeko ry'umutozo ubwo twageze muri attack ni ukuguma wide, kuguma ku mpande, nimuzemo hagati already dufitemo abakinnyi benshi, mwebwe mugume ku mpande kugira ngo n'abadefenseri babakurikire ku mpande. So niba bakurikira ku mpande turaza kubona icyanya nyine inyuma, kuko targeti ni ukubona umwanya inyuma tuza gukinira, twirukanka tugenda dusanga umwanya uri vide. Iyo plan yagenze neza mu mikino hafi 20 mbere yuko bamutahura. Moses Castro yatsindira akabaro, Enzo Fernandez akahita kubita pasi igenda isanga igenda ku ruhande ikahita isanga either Noni Madueke cyangwa Pedro Neto birukanyira muri wa mwanya inyuma, kuko nta muntu wari wo kubatangira. Ubundi bahita bakereya bahereza agapira Cole Palmer ahita ashyira mu izamu. Nuko ngo ikipe ya Chelsea yakubise amakipe nayo kubitira ya marape. None amakipe akageza afite ubwoba akidefandira, titwe none ntabwo turi buze kubataka, ni mu ngumane turiryamira inyuma. Ikipe ya Chelsea none bikayigora. Ikipe ya Chelsea ko yamenyereye guhamagara ikipe ngwize, none bayihamagara ikipe nize, bigasaba bikaba ngombwa ko tujya gukinira mu kibuga cyabo. Sasa aho ngaho ni amakipe yagiye adukubitira, twajya gukinira mu kibuga cyabo ko aba winga bacu bamenyere kwirukanka ngo bahite batsinda igitego. Urumva n'ahantu ho kwirukanyira ufite deja abakinnyi 11 bari imbere yawe, ntabwo uri bucenga abakinnyi 11, bikaza kugorana cyane. Niyo mpamvu twatsindaga amakipe akomeye, ariko amakipe yoroheje ntituyatsinde. Kubera iki? Turagenda kwa Everton tunganye, Ipswich dukubite, tujye kwa Nottingham Forest bigorane. Kubera iki? Aya makipe nagashaka kutwataka, arashaka kwigumira inyuma, none twebwe tuzengurutse akabaro bya bindi byacu inyuma yabo bakareba gutya, tukazengurutsa niba katwambu bahita batwirukangana batadukubita. Nuko ngo ikipe ya Chelsea rero yagiye kubitwa. Sasa rero byaje kugenda gute kugira ngo umutoza Enzo Maresca mu gikombe cy'isi cy'amakrebo ahindura umuvuno, n'abaherwe bamukundire bagende bamuzanira abakinnyi bafitinga muri ya filozofi yiwe. Umutoza ikintu cya mbere yakoze icyo bita switch, yarahinduye, ahindura bya bintu byo gukinira inyuma, none abwira abakinnyi ati so none twamaze kumetiriza ikipe niza kubyama mu izamu tuzatwikubita imipira miremire, ikipe niza kutwataka tuzadukina bwa buryo bwacu. Uburyo bwa Enzo Maresca bwo burazwe, no gukina inyuma bakagukubita counter attack, bakagukubita bakakwima baro. Nta kipe ijya yima Chelsea baro, even PSG bayimye baro kubera ko tarabara ifite.
bafite deja aba midfield hagati bameze neza. Ufite Reece James, marabizi Reece James ari fit, ntabwo wamukuraho baro, ndabisubiramo. Moses Caicedo ntabwo wamukuraho baro, Enzo Fernandez ntabwo wamukuraho baro, Cole Palmer ntabwo wamukuraho baro. Uwaba uri we wese, nushaka uri Virgil, nushaka uri Ninde, nushaka Cole Palmer ntabwo wamukuraho baro uko wiboneye, keretse umuvunnye ukamutura hasi. So Enzo Maresca rero yaravuze ati aba bakinnyi banje ngiye kubaka chemistry hagati y'abano bakinnyi bamenyane fresh. Ewana yarabikoze biramuhira. Noneho ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kuri finali yiteguye ko Chelsea igiye gukora bya bindi byayo byo gukinira he mu rubuga rwayo. Kumbenza Maresca yabavumbuye aravuga ati ikipe ukuntu yagiye kubita andi makipe, reka bari ko tuyikubita, tugende noneho mu maso yayo, tuyegere nka gutya mbegereye, tuyegere tuyirebe, tuyibaze ati gute none, ntabwo tugutinya, turagupressinga wowe Donnarumma, urakoza baro, uribeshye utange baro aho ngaho, turahita tukwirukanyiraho. Ibyo binabishobojwe n'iki? Noneho nta kibazo cy'umwataka dufite ngo nidukereye chance ngo eshanu ngo turaboramo igitego. Dufite umupete bita Joao Pedro. Joao Pedro niwe mukinnyi Enzo Maresca yari yarabuze, umukinnyi uri versatile, ushobora gukina imyanya itandukanye, atari wa mwataka uzaguma muri box gusa ngo ategereze mu baro nimutama baro, uyu munsi nyine ndakora touch ebyiri gusa. Joao Pedro ni wa mwataka uzavuga ati ngewe nimutwataka ndaza kudefanda, nitwataka ndaza mbakubite, ninjya muri midfield nta muntu nkuraho baro, no mu Brazilian kuri skills ni mubi cyane, nuza wirukankara gucenga utoro mu gwanze y'ikibuga. Nuko ngo Joao Pedro ameze. Uwo niwe mwataka none ikipe ya Chelsea yagiye ikazana. Apani bya Nicolas Jackson uzacunga bakasaga korosi akagakozaho igitego kikajyamo. Joao Pedro ni wa mwataka uzagucenga akakuryamisha hasi ngakubita ishoti umuzamu akabara ahantu riciye. Ni wa mwataka ushobora no gukinisha muri midfield agakina, ni wa mwataka ushobora no gukinisha ku ruhande agakina kuri wing. None bagenda kuzanira wo bita Liam Delap, after physicality, bose nabo peti bato, ntabwo Chelsea igeze ihindura filozofi y'uburyo igura abakinnyi, ahubwo yagiye ivuga ati noneho reka turebe turabura iki. Twabonye muri attack y'amakipe yaryamye mu izamu tutabasha kuyameneramo, reka dushaka umukinnyi ufite imbaraga, ushobora guhagara n'abadefenseri kandi ufite baro ku kirenge, skills. Banyakozana Liam Delap, mwarabonye mu gikombe cy'isi amakipe yose yagerageje kwihazana ibyo kudefanda, twatagatuzana muri Liam Delap, abatamukoreye amakosa bakamuvuna bakamugusha hasi, tukabona ama free kick, tukabona n'ibitego bigiye bitandukanye. Ariko si cyo nashaka kugarukaho, kubera kino n'abantu bafite ubwo bikipa Chelsea. Ese nuko yatsinze Paris Saint-Germain cyane. Ikipe ya Chelsea iteye ubwoba mu buryo bwinshi butandukanye. Uburyo bwa mbere, abakinnyi bayo squad iri complete, squad iri building, squad yaramenyeranye. Apana bya bindi bya mbere squad yari itaramenyerana, none ubu ngubu squad iraziranye. Abakinnyi Cole Palmer anahumirije, azaho yahita asanga ahumirije nk'uko kwanya, azi passe yatangika igenda ikahita isangana ni Madueke. Ni Madueke by the way twaramusohoye. Kubera iki? Kubera ko ni Madueke nta muntu wamusohoye, ahubwo yararebye aravuga ati competition none ibaye nyinshi, bya bindi nahereyeho mvuga iby'igikombe cy'isi ninakina bihagije ntabwo nzajya mu gikombe cy'isi, reka njye muri Arsenal ninjye na Bukayo Saka kuri wa ruhande, byibuze nzanyina iminota myinshi kurusha muri Chelsea. Kuko muri Chelsea Pedro Neto yaramwicaje, Estevao William agiye kuza, nako yamaze kuza mu ikipe, ntabwo none Madueke yakwicaza Estevao William, impossible. Umupete uvuye muri Brazil ari meilleur buteur mu ikipe yabo, aje mu ikipe ya Chelsea ari promising superstar, ari muri babakinnyi bavuga ati nguyu mu myaka 2-3 iri imbere azabaharanira Ballon d'Or. Ashobora gukina versatile, ashobora gukinamo hagati, ashobora gukina ku mpande. Ibyo ngibyo nibyo none Madueke adafite. None Madueke ni ku mpande gusa, ariko uwo bita Estevao William ni wa mukinnyi ushobora no gukina as a false 9, ashobora gukina as a 10. Uri kumva rero itandukaniro rya Noni Madueke na Estevao William. Niyo mpamvu ikipe ya Chelsea ivuga ati twe ntaribe rwose, ntagende, twe nta kibazo dufite rwose, mu mureke yigendere. Ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo none ikipe yaraje ikuzanira umupeti mubi cyane, mubi uwo bita Dario Isugu. Dario Isugu ntabwo ari wa mukinnyi uzavuga ati nguyu yagiye guhindura ibintu ni Lionel Messi.
ahubwo ni wa mukinnyi Moses Caicedo ko twamukinishije imikino irenga 50 muri season, buri match yose yagombaga kuba ari mu kibuga. Ni gute twaza n'umukinnyi wo kumuruhura? Nituza n'umukinnyi wo kumuruhura biraba sawa, none azayikina iminota 20, indi minota 20 Darius Sugu azayikine. Nibibaye ibyo gusa, uwo bita Marc Cucurella nta musimbura agira, ni wa mukinnyi uzakina every single minute. Baragenda bakuzanira uwo bita Jared Hato kuva muri ikipe ya Ajax. Uyu ni umupeti uri very skillful ku kirenge, ntabwo ari wa mu defenseur uza ngo nje akazi kanye no kudefend. Ni wa mu defenseur ushobora gukora overlap, ni wa mu defenseur ushobora kuinvertinga agakina muri midfield, ni mwiza ku kirenge, ahuye neza n'ibyifuzo bya Enzo Maresca. Ibyo ntibihagije gusa, kipe ya Chelsea iravuga ati Sancho arasubiye muri Manchester United, uwo bita Noni Madueke naho hari, nose tuzakinisha uruhande rw'ibumoso, ninde uzabikina? Baragenda bakuzanira uwo bita Jamie Bowen Gitten kuva mu kipe ya Dortmund. Uyu ni umupeti muri Dortmund uri very highlighted, ni umupeti wasimbuye Jadon Sancho muri Dortmund, bakahita bibagirwa Jadon Sancho ko yigeze naba muri iki kipe. Ibyo ntabwo bihagije gusa, no byavuye kuri urwo rwego, ikipe ya Chelsea muzana igikombe cy'isi cy'amakerebu kikirimo kugira ngo nyine anatuze aze abe karume abarya ku note. Wewe ngwino usinye kontara ni imyaka 8, Chelsea ntabwo igisinyisha imyaka 3-4. Ukuko bazana abana batoya nako nyine bagukubita kontara y'imyaka 8. Kamubwira indi kipe muzi ku mugane Burayi yaguze umukinnyi ikamusinyisha kontara y'imyaka 8. Ikipe ya Chelsea yabizanye. So bazanye wa mupeti Jamie Gitten kubera iki? Kubera ko uyu mupeti arihuta, byabe n'umutoza akunda. Ikindi ni mubi cyane kuri 1-on-1, ari kumwe n'umudefenseri amuryamisha hasi, amakinga sure yuko amucenga akanaryama hasi. Muri kumva none impamvu Chelsea bari kwitinya. Ku ruhande rw'ibumoso bafite Estevão William, Brazil yayigize nk'amazi, agiye kuza ahangana no bita Cole Palmer mo hagati. Nibyanga bamucishe ku ruhande. So iyi rotation y'abakinnyi bari versatile bashaka gukina imyanya itandukanye, abatoza byabariye mu mutwe, bari kuvuga ati se tuzaza kwataka Chelsea tuyihereye he? Ntabwo tuzi uzakina ku ruhande, ntabwo tuzi uzakina muri midfield. Iyo ugiye gukina n'ikipe byanze bikunze ikintu ukora ni kimwe, uravuga ati okay, abakinnyi beza n'abandi bafite defense ikomeye, mureke dufokasinge kuri defense yabo. Ariko uzafokasinga kuri inde? Kuri Marc Cucurella uzahamusanga se mu mwanya we deja aba yagiye kuhataka, akina nk'umwataka kandi ni umudefenseur. No uzadefanda kuri Reece James. Reece James suzi azakina he? Ashaka gukina right back, ashaka gukina as central midfield. Uzafokasinga kuri Cole Palmer, uzaba wibeshye. Cole Palmer nta muntu ujya umufokasingaho, nta mwanya agira, akina habonye hose. Icyo musaba ni ukumuha baro gusa agashyira akabaro muri net. Byane byo kuvuga ngo apungu ngo Chelsea kina neza ngo ariko ngo nta mwataka ifite ngo no. Chelsea ni mbi cyane. None yazanye yo bita Joao Pedro muri Brighton, niwe top scorer ku bitego by'10. Nta mukinnyi mushi ibitego byinshi muri Brighton. Baragenda bakuzanira Liam Delap, ni umwataka. Ikipe ye ya Ipswich Town yabashije kwitsinda ibitego 12 mu ikipe ya mu cyiciro cya kabiri, mu ikipe irwaye irembye iri mu bitaro. Liam Delap yaragiye ayitsinda ibitego 12 muri season. Urumva revariyo. None uzanye uwo mupeti, umuzanye mu ikipe irimo Moses Caicedo, umuzanye mu ikipe irimo Cole Palmer, umuzanye mu ikipe irimo Pedro Neto. Ngatekereza none abo bakinnyi bose bagiye kumuhereza imipira. Yatsinze ibitego 12 nta muntu umuha pass, ari kwirwanaho. None mwibaza ibitego azatsinda afite abo bantu bose bagiye kumuha imipira. Nimwumva ngo ikipe ya Chelsea bayifitiye ubwoba, nimukagira ngo se ngo ninde bafitiye ubwoba. Bafitiye ubwoba izo fact. Ikipe ya Chelsea yarabakubise ifite ibyo bihanga. Tekereza umuntu akurumye n'amenyo afite, none afite amenyo aragukorera ibiki? Aragukuraho inyama. So naho ngaho rero nashakaga ko twerekeza Enzo Maresca. Ikibazo none kiri, ikibazo kiri ako ni ikibazo nyine cy'igisubizo. Nzabanza monde ndekende. Tekereza icyo kibazo afite. Buri mutoza wese ahava akagera kuri isi ya rurema yakwifuza kugira icyo kibazo. Mwuka byara ndabanza monde. Ese ndabanzamo Cole Palmer? Ashwida Estevão William arababara. Ese ndabanzamo Jamie Gitten? Ese nimubanzamo ndabwira iki Pedro Neto?
ese ndabanzamo Reece James, nimbanzamo Reece James se ndabwira iki Malo Gusto? Nicyo kibazo afite. Tekereza nawe icyo kibazo. Icyo kibazo rero kiroroshye cyane. Ufite Champions League, ufite na Premier League. Fata iyo kipe igabanyemo kabiri. Ubwire bano bakinyite mugende mu ntwarire Premier League. None uragize ubwire n'abantu uti mugende mu ntwarire Champions League. None niba bababwira ngo dufite ubwoba Chelsea, muhite mwumva impamvu bari kubabwira dufite ubwoba Chelsea. Kuko Chelsea bazi Chelsea itagira umwataka, bazi Chelsea itagira rotation, bazi Chelsea abakinnyi buri wese afite umwanya we. None ubu Chelsea nta mukinnyi ufite umwanya. Ikindi